ibihumbi ntibagenda kandi bataranahaguruka ngo haragarukire mu nzira zaririwe hano kandi n'inzira zo kuja hanze ntizishize kandi gananje nzogenda uraca ugerageza amapepa azamuke cyangwa areke nzoshikayo nushikaho se byibura uzomwishura harimo icyizere byibura ko ayo mafaranga uzayasubiza nakubwiye ngo mu mpamvu zatumye ntayahakana sibyo yanavuze ngo nyamwishure nkayemera sinavuga ngo se nyakwishure harayo wampaye kuko nari kubihakana kuko ntanyandiko twari dufite ariko ndi imfura sibyo nishika muri Amerika akambwira ngo yanyishure nzoyamwishura ndengerezaho n'izi soda mugana w'abasaza nutindino nibiba ngombwa kutagenda ava mu yadashaka kwihangana n'intindino azihangane nuvanga usanga amafaranga uzayishura uko wagiye azihangane kuko nako namubwiye wamubwiye ko uzayamwishura uko wagiye ningenda nzomuha amafaranga ye nutagenda azihangana usibye ko yanayishuye niko ntekereza yayishuye gute yayishuye kuko jambo rya mbere sinakanye ideni kuza kumvugira kuri media reka ngweze urugero jewe sinanabonye ibi bintu ntiwakurikiranye ikiganiro sinakurikiranye ikiganiro noneho hakaba hari umuntu wo muri Canada wo muri Australia yabonye amasaha ya live abona ibintu batwanditseho ni umuntu dukunda ntituziranye nawe ntibaziranye usibye ko yaje gushaka nimero yacu araduhamagara ahita ahamagara uriya mwana aramubwira ati ayo makuru mbonye ku bakozi b'Imana nuvuga ngo yari asanzwe amuzi nawe yansabye nimero zuriya mwana yabanje gushaka nimero nuvuga ngo uwo muntu yabonye tubisobanure neza duce umuco uwo muntu yabonye ikiganiro kigiye kujaho hari wanditseho titre yacu yuko ngo mwamwambuye ngo $5,000 yes ashaka nimero yanjye arampamagara musobanurira amakuru arambwira ngo ni mwe nimero zuriya mwana ndazimuha arambwira ngo stopping igico kiganiro jewe nkwishuri agwifaranga yagushinja uwo muntu agutangira izo faranga tanga ifaranga yanshinjaga aranga aragikora no kuvuga ngo yarenze kumubwira ngo bazaba mwishura buri wa gatanu arenga mukubwira uwo mwana ati ndeva kuri live reka iyo live amasaha yayo ntaragera kwishura amafaranga uwo muntu wo muri Australia aranga kuri wowe ibyo nibyo ufata nk'ari ukwishura kuri nje nibyo mfata nk'ari kwishura none iyo umuntu yanze kwishura kuko uyu muntu yanze ko bishura reka ngweze urugero nubwo nawe navuganye nawe ngo umunyamakuru ngo mukanya turasebya runaka sibyo kandi tumuziza ishati yanyibye narangiza nkakibona ngavuga ngo reka runaka iyo shati ngiye kuyikwishura ukanga ngo ntukene amafaranga uravuga ku ishati ugushaka iki nukuyishura nduti ukimara kubona biriya bintu kuri live reka tuje kuri ndutira jewe ndakubaza nk'umunyamakuru cyane sindi kuri side yanyu sindi kuri side y'uriya mwana ndi kuri side y'abantu bakurikirana kino kiganiro bumvishe iyi situation ndagira ngo tubwize abantu kuri twese tuba hano mu muhana tuba mu banyamurenge n'abanyarwanda n'abandi kandi iyo dukora ikiganiro nubwo nicaranye na ndutira na Bea ndicaranye n'uriya mwana ariko mu yandi magambo jewe nicaranye n'abantu bazakurikira kino kiganiro babaye confused babuze aho bafata cyane rwose hari abavuze ngo Bea ari mu makosa yatwaye ifaranga ntiyazishura hari abavuze ngo uriya mwana ari mu makosa kubera ko atashatse n'inzira yo kubikemura aje kuri social media hano mu muhanda numvisha abantu baba bavuga ngo uko Bea nandutira ku cyumweru bazoja ku gatuti baririmbe nduti uzongera guhagarara ku gatuti uririmbe waratwaye $5,000 by'undi mwana haje banzu nsubiriza sizi ko ayo magambo nawe wayumvisha cyangwa arayanje nk'umunyamakuru live nje wayibonye mbere nje nayibonye amasaha itaranatangira bataratangira gufungura ndayitegereza iratangira ukuntu amakuru yose yatangiye tiwanahamagara uwo mwana ngo mubuze sinahamagara kandi ufite nimero ziwe namwihoreye amakuru yose ajaho barayavuga amakomantere ndayabona ndetse abandi batangira guca mu gikari batangira kunyandikira barambwira ati kabisa umugabo wawe reka mbanze nabasubize hari abantu baza mu gikari bakambwira ngo umugabo wawe ngo ibiki n'ibiki bakamutuka ndababwira ati njewe urwego ndiho n'urwego ndiho n'umugabo wanje tidufite izina rikomeye cyane ariko Imana yarariduhaye sindi umugore wo guca iriya mu gikari ngo muraje kumbwira ngo mumbwire amafuti y'umugabo wanje kugira ngo none murebe ko hari reaction nakora
amafuti y'umugabo wanjye simwe muyazi cyane kundusha kandi sinenda kuyababwira kugira ngo mugire icyo mumfashaho kuza rero guciriya hirya mukaza kunyereka ukuntu yakoze amakosa ari mubi ugire gutyo mwabiyobewe cyane ntabwo ari byo hanyuma icyo warumbaje ngo ku cyumweru ubundi twari tuje gusubiza kino kintu hano ntabwo twari tuje gusubiza nuko nyine abanyamakuru namwe muri abantu beza muza mushaka kugira ngo turangize impaka ziba zihari twari tuje kuganira mu buzima bwacu busanzwe uko twaraye uko twaramutse n'ibikorwa byacu ntabwo ayo makuru twari tuje kuyavugaho mu by'ukuri rero kumbaza ngo se ku cyumweru nzaririmba cyangwa nzakora iki hatinze kugera n'uyu munsi nari kuja kuririmba nuko turi muri iki kiganiro wenda nibirangira kare ndagenda nta mpungenge mfite nta bwoba mfite nta rubanza mfite mu mutima wanje nta kintu nishinja gusa nabonye abantu benshi bagumye kuntuka ndetse bakantukana n'umugabo wanje kabisa Gitwaza yaravuze ngo twarabagaburiye mukomeze ibyo bitutsi kabisa mukomeze mudutuke sisi tunasonga mbere kandi icyo mbabwiye ushatse kuvuga ko kubavuga nabi haraho biza bigaburira ahubwo twebwe mbibutse ikindi kintu iyo abantu badukorera inkuru ngizi sinzi ko abantu bazabibona iyo hahagurutse abantu nk'aba ngaba bakadukoreraho amakuru nk'aya ngaya atari meza yo gushaka gusa kudusebya sinzi ukuntu Imana izi ibigenza niho Imana izi ihagurutsa ikaduha andi mavuta adasanzwe muza mutwongerera amavuta ni ukuvuga ngo ushatse gushigikira yuko oya ushatse gushigikira